Zakaj? Ne smeš? Škoda. Pa drugič. Dom je prostor, kjer se zbudiš in pomisliš. Ne grem drugam, ostal bom tukaj in ostaneš. Rovtarska dekleta sestavljajo članice Društva upokojencev Rovte. Zbor vodi gospa Marija Loštrek-Žižek, tehnični vodja pa je gospa Zinka Bolčina. Zapele nam bodo Ena ptička priletela in Veselja dom.